Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu harimo Ntihanabayo Samuel wa Ingufu Gin United bafatiwe mu byaha bitandukanye bifitanye isano n'inzoga zitujuje ubuziranenge zaciwe ku isoko ry'u Rwanda. Abo bantu bafashwe mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDI cyafungaga inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge. Mu gihugu hose hamaze gufungwa abantu 80 harimo 16 bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yasobanuye ko abatawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye bifitanye isano no gukora inzoga zitujuje ubuziranenge bihanishwa ibihano birimo igifungo kiri hagati y'imyaka 2 na 25 n'ibindi bihano bitandukanye. Ijana na 15 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, iyo abihamijwe n'urukiko igihano yahabwa ni igifungo cy'imyaka 2 kugera ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga 300 kugera kuri 500. Ariko noneho iyo icyo kintu yamuhaye cyamuteye indwara idakira cyangwa kikaba cyatuma atakaza urugingo rwo ku mubiri rugatakaza ubushobozi bwo gukora, igifungo kijya hagati y'imyaka 20 na 25 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'500 na miliyoni 1. Guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, igihano ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Igihano n'ingingo 276 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano navuze n'imyaka 5 kugera kuri 7 hagati aho ngaho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu aramutse agamijwe n'urukiko. Hari kwigomeka ubuyobozi, iki cyaha cyagaragaye aho bamwe basanzwe barafungiwe bakongera bagasubira inyuma bagafungura. Ni icyaha gihanwa n'ingingo 230 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano ni igifungo cy'amezi 6 kugera ku mwaka 1 babihabwa baramutse babihanishwa n'urukiko. Hagaragayemo n'ibyaha byo kunyereza imisoro gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo ni imyaka 2 kugera kuri 5 baramutse babihanishwa n'urukiko. Ngira ngo ibi ni byo byaha byagaragayeho. Ngira ngo byumvikane neza ibi bintu bavangaga. Hari ikindi ngira ngo wenda cyumvikane, hariho bavangaga no muri izi nzoga za Kinyarwanda ikigage, ubushera cyangwa se urwagwa. Ngayo nguko rero abo bafashwe icyaha nikiramuka kibahamye barafungwa imyaka 2, 5 cyangwa se imyaka 25. Mw'abantu mwe rero mwirinde mutazira ubusa kuko kunywa bizahoraho. Kora subscribe kuri Mavic TV tuzabane ubutaha.